Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kamausan Ram Constituency Welfare Organisation Shillong, kabadai keseng, jongki nong Mausan Ram Constituency, kalayo ban penkut buram ya ki hinre puprangot ki samla pulie, jong Kamausan Ram Constituency, ki balawan syakman, haki eksamen baper-baper jong unius nam arjar kat kendai. Ya kani kejelang penkut buram lapnlong haka arpsan terik mentau benai risau, arjar kat kendai, ha Community Hall, jong Commission Compound Shillong. Ha kani kejelang UMLA Kamausan Ram Constituency, uba HM Syang Pliang, ulai don ringkat kumukongsan, ringkat kajian lang, pastor na kabalang Presbyterian Lauba, Reverend P. Nyota, kikimi kikapa jong kisamla pulie, bat kiskol, bayok diang ya kukusnam, bat ya kajian lang la penyat, da Presiden jong kani keseng, uba AS Katrai. Hakan kisengi layo ban pensengan, ya kani kajian lang, da kijing ruai, na kisamla kathan Mausan Ram Constituency, bat kijing syat, na kakenhon, One Dance Evolution, maulai Put Muri. I play key. Wapila lek sistem kat ni, bat bangan kenturu kena kepor bat pinang tray sistem. Banang kiu liwai bat ki kedan tu kijung play jong free. Itu kibaladem SSLC. La kununu kita banyak sistem banang kiu liwai bat kedan. La kalong higher secondary school. Itu kibaladem higher secondary school haka graduate. But itu kalau ada graduate ke postgraduate, itu orang ni nadu sekolah di universiti. Dengan segmen sekadar, bagi rekrutmen scan bah, kumba pilih bahag exam pinlor di keluar di pernai, kalau wei kijau pi, kantam banok kejungkerku, ya kejai pendiri hibar kawai, akan kejelah kejung. Di kubli shibun juga sengruk kebalai bentai ngah kena kapot. Di kena keseng ni itu siapa kalau kita kia hadu kata-kata nak kamtam organize di program kebaper kamtam haga jemput seluruh jika start kita lain jika konsamla hagari batu kamtam ai jemput seluruh jika kena kebedang jaiban kulit ha hagi sekolah kejauh kita ngedekat kugerdo yang kena keseng bagaimana kiu syakran haka jingan long kawai jenis teli ban kentiu dan kementerian perabdian baru kaj bangadei bangan poi syakathong bangan ra ya kejingjob kata kelong ka challenge ka bapibu hakmat jumpi badai naman kata ka challenge ka bapibu hakmat jumpi bapi poi hakani ka jaka matakasngi bapin pensarong ya imei ipa jongpi ya ki bahiyeng hasem jongpi ya ka shnong ka thau jongpi bat ya ka constituency jongi borokwe akit bok epi bapindang ya syakmat aka jingtrei sitom jongpi andala wai kane ka jingalang sibet ngam kwa bapi pin sukut no tang ha ka jing sim khusnam haka e ka bangi ngin ai epi manus nem ilai ke mobile mentau snem hakapor long ke jialang jongi mau mentau snem nganum ai mobile show pite balai ba mensim snem por ai mobile ngalas neng akrau fi wanu mia le kai than ni ke mobile bun kam haka Facebook bun kam haka WhatsApp bun kam ke Instagram klet no ki kot kislah mentau snem nganum ai shui ke mobile dengan ai da kapisa e fi baro kapisa kade kapan yarap bapin thit kot thitsla kapisa kan long ka jingarap e fi bapin lek siu bicycle ya ladi kan long ka jingarap ya imei ipa ban pendap ha ka jing pule jungpi isdang dah kene kejing ai pisam tau snem ngatep pakandung laban pendap ya kejing don kam jongpi andre kade kejing sedang haus snem banwan lese in sadang yo ban penhe shushu pen kiu shushu kumbang alabo ka target mensem snem
ba nadu matau snem ngin bu nyau pau persen ya ke metrik ba dia ka kelas 12 tang ya ke metrik ke kelas 12 kadang dei ngerupo persen tang ya ke metrik bakila bon tan mensum snem la tam sepangut kibril washim award ban penyo ngerupo persen tinggal penkiu saka nyupo persen kata kamut ka target kadang kiu man usnem bangale khnang kum ta ba phiru phindang tresitom shusho ke ba phindang tresitom shusho te kata kadau kine ki hep ki bawan shim mata kasngi ya baki pas matrik ki dei ki hep ki balayo nyupo persen sheneng te kata ke haba yo nyupo persen sheneng ndawan wat admission hang ne hasor Shillong suk banyo pilej hakano no ka college ru kin priang be japi tong ini bu la ijong i target wala dang bu nyo pho persen yapi dos ngobha persyang ban penyo proportioning khnang ba kadda poi hakita kisnem hadin arsnem na laisnem lese ngalaban dang pen kiu shu ya ka target percentage khnang ba tang kito ki khon ki batre sitom tang kito sisa ki bala minat hakakot kin poi sa kathong banwan sim ya ka award bat ka award hakata ka poru kan sa kham he shu ban ya ke e ka bangi ai manta parlok be man usnem da hajar mut ki khon samla ki pas ke matrik ki pas ke class 12 bat ki wan wat ki sit hasor Shillong bat hakiwei kisor ki paralok ki hep menta baro kambun sin kim jiyo shu kasit hangne hasor Shillong banong hasin meris na St. Anthony's namar hangne kilabu baka target kademen long prapo stan persen cheneng lane khandai po persen cheneng hadu kata kelapoi ka competition ki khon jongi nanong kendong kimbanse kila shushim admission hakine ki college private college ki bapher kum ki Sinod College Sengkhasi College Sherpi College kum ta ter dia namar kata kadau bangi ai ya phi ya kane karensan papin le bha shu ngi pen slur ya phi papin nang pen kiu ya la de ha ka jing yo ya ka percentage jung phi khnang ba ngiru ngin su sarong abang ngi pen kren banong sobha pen pelem ya ini khon jongi banyo admission hakano no ka college kamut ki da ka basuk kinong biang be
Did you stand in the shop, the sight of that black smoke rising against that blue sky? Did you shout out in anger, fear for your neighbor, or did you just sit down and cry? Did you weep for the children, lost 30 loved ones, pray for the ones who don't know? Did you rejoice for the people who walked from your rubble, soft for the ones left below? Did you just stay home and cling tight to your family, the heroes who died, just do what they do? Did you look up to heaven, so kindness, look at yourself, what really matters?